Good evening, Ma'am Kurumjari, Northeast Window TV ki dialogue ta meeting tabiri ba puno putaram nokjari. Ngase khoi ki dialogue ki thamjari ba topic si Churachandpur ki Wathok Hmar versus Paite conflict. 2023 ki May ki tarik ahum dagi khoi ki irang te thoklakra matung da amuk Churachandpur da lai di ba tongan ba khoi ki sub tribe sing apik pe group sing si ki marak da Kuki kuki community sing punjan haning bagi adagi magi identity do kuki yamna tarang lejana bagi tongan ba identity class ma'am ethnic sing punjan bagi koi mayam am Wathok mayam samarak sida leitabana te leiraga lai aduga amuk recently rang hanji Churachandpur da amuk Wathok thoktana koi achouba koi issue ma sagat ke taram bai pot am leire adu hujik pude koi yasana bai pot leire kaino kanda koi Churachandpur se mapung oina khundari ba kuki community gi sub tribe ama oiri ba Hmar community gi apun ba loop am oiri ba koi ki Hmar inpu gi general secretary sakang da basing na phuram me hai ba ki koi gi Wathok te gi irang horak ba aduga Hmar inpu gi site gi chena ba singu changjara kadabni habna tingbagi mayam ama ukhatna ba gi curfew thamdana additional district magistrate na tawdana khotana mayam am leire adagi marak khida mo koi tongan amu Sangat narakpa, Hmar Student Association sing yauksilakpa, Churachandpur total shutdown korakpa, miyam pun yauksilakan National Highway 150, Mizoram adagi Churachandpur ki lambi sida thing dana khotana mayam sigi pochima mayam ama lakre, aduga khoi gi sina maram oirakanda mari yetna ba unkhatna ba sigi poche mayam khanglup sigi marakta thoklakpai poche leikhra matung sida amuk khoi gi kanoga Hmar Infriga Jomi Council Apex Body Oiribasi Makoisi Punna Tabak Tominarakanda Kogi Santi Restore Toknaba Puraknabagi Matangida Jangsilapagi Poto Leire Haina Kungasi Kanoda Indian Express as soon as see a report or Pung by post later Dugamuk recently a Kogi Huzium Lakpasi Yasinaka Habi Poto Lai as I get demand to river Poto a quick culprit to the gate some customary or in a fine Kati than a Kotana Kogi 50,000 between the family that he begi and they get a hand begin a crapito pushing to Bagi Sigma Port Yana GM later can Lapi Port later Aduga. Si powder hujiki development laire duga maru ina ku hujik lairi ba tongan ba community singi marakta kuki aduga atopat ethnic kangbum genwakta hakta ku isuma conflict thokpa adege apun bapuna maksi amata da konsina bagi laibagi poche adum laibani aduna hujik thulai ba conflict sisu sigi part amu oigadra part ama haigadra masi sigi series of masi continuation gi part tongan mayam leibanda masi akoina karamaina yengba ya hujik tho iba Churachandpur gi Wathok sida marak sida aduna koi sidem eng thamjaraga ngasi gi topic se thamjabani khana nainab da saruk abina bagta mata koi studio election non lebire kai khumnajare panelist ahum di ahan bada ICHEL express gi editor oza HEMCHANDRA salam oza taram nokcheri adi suba panelist wena election biribasi koi gi oza Puyam Tomcha social activist oza taram nokcheri loinana election biriba hum subai kai khumnajare panelist retired army veteran colonel SAPAM SANTIKUMAR oza busu online kuthang da huji koi saruk abigini taram nokcheri oza welcome ahan bagi sai oza HEMCHANDRA lakchege oza overall in hujik lairi ba fawbagi situation sida hai tare oza gi meeting kari le oza Churachandpur gi Wathok si Churachandpur gi Wathok si kari haini masidi adum toina sum leiraga do Wathok am khina haini kuki jo na hairi kuki hairi busi su hana sudai leitaba word am khakni dana masi British na shamam bo word hai tare going to bo word am khakni masi koina thingna bagi matungina Bengali singi kogi nukrihani kukri kan hai bo adagi kuliga hai ba si word sidagi semakpa word amakhani anu word amakhani hai tare kuki proof sida koina ubo phangi se kogi subtribe kunma thui muk admaina ubo phangi adu masigi manung sida amuka kogi macha hai tare clan macha am phung yausilagadi mukoi se sum kuntra muki maya da maina leibo sumaina masi cookie haiba umbrella jigi makhada nomenclature hai tare ne sigum ming jigi makhada kogi cookie supremacist and hai tare makoi singsina namdana nang cookie oigadabni haidana kogi clan macha group macha sub tribe mayams pulap collect toksilaga masigi manungda amuka lahan bani ado hajuksina amuka cookie si ai cookie nate
हाइबन चिंबा वफम अमा लाखरे सिगी कोई सब ट्राइब सिंगी मरक्ता कोई कुकी नते कुकी हौबदगी ओइरक्ते हजुकसु ओइदेना मसाना दुम क्लेम तौजबा अदो मसिमसु लैरे अदो मसी अमुक यानदबगी फिल्म से लाकपदगी इनौ नौ अमुक मोइना जोजी जोमी है जोमी से हजुकना मोइना जो आइना कुकी जो ओइना सिनरैसे पुंजन बे याननबा मखोइदसु याम कन्न होनबगी ममी एमदि ताइ अदुबु पुंजनबा होनबा हाइबसिदा कदाइ फावबो ओइथोकदगे हाइबसिमदि मसिजु अरुबो मखकनेबा नोंगै चिंदोल दा नंग अदु ओइगदबनि ना अदि ओइगदबनि मोइना हाइरिंखै तौगदबनि हाइबसि यादब ग्रुप अमसु लाइबनिना मसिगी पुंजनबा होनबा कानसिदा प्रॉब्लम सि अदुम लैबा हाइबसिदि मसाना अदुम तानि ममांगदा 1997 दा कुकी गा पाइटे गा मुक्सु मसिगी क्लास से स्माइन थोकना मी चहुम हेन सिगी बसु लैग्रबनि अदुगा सब सिगी मरक सिसिदा अदुम मकोइ मसेन गे मरक खुद थोकना बा हाना सुनबा फुना जैनब सिदी हंदकी लान मनुंगसिदसु अदुम अमित शाह गी करे हानि फ्री मूवमेंट पॉलिसी हाइतारेने मसिगी मायोक्ता मकोइना कुकी ना खुंदाव एरिया सिदा संजिनबा शट डाउन गिसे शटडाउन की मरम की लंबी चथोक चसिन नेशा चासिलगा गुली चासिलगा ड्रग चासिलगा अफावरिंग साब हाइतारेने अदुगुम मयाम अमसु लेबको अदुगुम मयाम सिंदुगी मरक्तगी अमन फरक ताबा कांदा सिगुम तोकसिदी अदुम बरा बरा अदुम थोकनेबा हौजिकी सागी मार इनपुगी लुचिंगबनी हाइबा सेक्रेटरी ने हाइबा रिचार्ज सी माना लापा कांदा मोय अमरी खकना खामे खामगा मसामक्सी अदुनी हाइना ताक्सरो बावदा अदुम कोई खुद थापा फूब सैनु सिंगबदु चथरपनी अदुना मदुगी पेंदबदगी अमुका मारिन पुइसिना कोई मथंगी निमितकी डेट 17 गी निथौकाबगी अयुकी पुंग 10 फावबदा मरा लेबसिंगदु संगजरो उ हैना मोय वार्निंग तोई याम कना हाय मधु चंगजरक्तबदगी इरांग से हौरे चुचानपुरदा अदुम हौर मतुंगदा नुमिदांग से अदुम इरांग से चावना थोए नकन अनी गी मरक्ता नुंग थोमनबा दगी करी करी नोंमै कानव फावबदा अदुम यावरम बचानी अदुगी मतुंगदा अमुका अथेंबा हिंसी सिदा कोई ITLF की ऑफिस जुआइरमे अदुगा ITLF की लुचिंगबा अमगिनी हाइब युमसु मै थाना होनरमबगी याम चावबा इरांग अमा हाइतारे मसी असिगुम इरांग से थोने से उदना कोई चुचानपुर DC सिना कोई अनौबा क्रिमिनल लॉ हाइतारेने भारतीय नया करियबा संहिता को सिगी सेक्शन 163 की मखादा कर्फ्यू से थम्मगा कन्ने इरांग से लाक्सिनबा होनबनी हाइतारे होनबसी अदुम इरांग खोगी कर्फ्यू लेना सिगी इरांग सिदी अदुम थोए अदुना स्माइ तौदुना सिगी फिल्म से लाब मतुंगदा ngasi अनौबा डेवलपमेंट अमा ओइना मसागी जोमी काउंसिल अमसुंग मार इनपुगी मरक्ता एग्रीमेंट अमा साइन तौनरगा मोय यानरे हाइना इरांग से लोसिनबा याम कन्न होनरे अदुबु यानरे हाइरे यानरी से ngasi victim family sida victim oirabang sagi recharge sigi family da lupa lakh ani ahan bagi oina ana layengi piba aduga atopa lising yangkhai amana koigi moigi customary go ina yana ba chak sin bagi program ama haitarene adugi da mukta lising yangkhai additional oina lising yangkhai je kudak ta pigidam ne na haiba ma yaure aduga masi yana matung da makoisi hojikti irang si nemtharak payabagi mami dumadi ure adu makhatana atopa irang amamu laktaba habidudi group mayam ama punjal laga semak panina masigi manung si sida thohaningdaba thodok mayam ama akoi kuki oigani oiroi zo oini oiroi sigumba mayam ama leibanina masigi manung si sida asigumba irang sidi makhatana su mathang karamba group kino haiba maki boina haiban ngamdraga su soidana maki thokani yanadaba sidi sum laini adubu nongmai chindol da koigi nang adu oigadamne na tawkiba singsiu nongmadi soidana makoigi identity se unique point le jariba moi identity do mangdanaba soidana maki chongthorakini aduna adugumba forcefully तौरीबा मखोगी ऑर्डर हाइतारेने अदु इनबगी अदुगी मायोक्ता सोइना बकी लेपखिनी अदुगा असिगुम इरांग सिजु मखाताना थोलखि बे याय न समाइ थमसे ओके थैंक यू सो मच ओजा जन थंबी आई अनि सुबगी से ओजा तमसा दमु लाक्चगे ओजा अदुनि जे अखो ओजा हेमचंद्र सु याम फजन थंबीग्रे ओजा अखोगी
अचौबा लार्जर कम्युनिटीज दैदा कोई मचा मचा सिंगसी कोई इनगल्फ तौनबा योसनबा होनरक मतन मसागे आइडेंटिटी तो स्टैंड तौरकांदा कोई तोंगान नाइसागे आइडेंटिटी सिदा तुम लेप्चगनी हाइबगी पोत मा क्राइसिस मचा मचा अमुक थोक ऑन एंड ऑफ अमुक नेम थासीगी पोत से तुम लई हाइतारे अदुना ओजा थोगले इबा पोत सी ngasi अमुक मोय यासनबगी सम कोई शॉर्ट ऑफ अमाउंट खरा पीरगा सिगी पोत से लई अदुबु अमुक सिदा कोई by force tawrakanda any means sizinnarakanda sigumbai potsi koi ujan su thambi kim nongmai tingol haitare sumai tawrakanda hekta koi chalhanbagi potsi di namthage tawbuda amumu akogi identity si tarang leijani haibe potsi mi class subject dum thokanda lei haitare kamaina kari meeting thambi ning uja sigi matangse koina koigi marakta leinaba koigi relation haiba tare ko moi mari karino haiba simadi कोई याम कुपना खंगुद्रगसो कोई खंगबा याबसे कइनो हाबम तमदा अखोगी मणिपुर की ओइना अखोगी रिकॉग्नाइज शेड्यूल ट्राइब से कुंथ्रा की मथक्ता लैरियोनी मसिदै सा कोइना चोरचामपुर रोमदा ताबदा यामना चावना अखोइने याम लाइन एकते खंगबा याबसे अखोगी ऑल इंडिया रेडियो दसु सा अखोगी प्रोग्राम संदोइबा थादौ प्रोग्राम मारगी वाईफाई की हाइबा पोत मयाम अमा तोंगान तोंगान लेइरेब सिदैदा अखोगी नॉर्थ ईस्ट मरुओइना अखोगी मणिपुर दा मोइना अरोंबे एजेंडा अमगा लोइना सानारपा एनी कुकी ट्राइब एंड हापसनगिबा एनी कुकी ट्राइब एंड हापता तारगदी अति तोंगान तोंगान लेइरि सिंजे मोइगो कुकी नि हाने क्लेम तौजोबा कांगुददी मोइसे मुथतफम थोक्त्रो तोंगान तोंगान बसिसो अदुम लेइबा एनी कुकी ट्राइब एंड सुम चोंथोरपा सिगी मरक से दम कोई मिजोराम द लेरे मिजोराम द मोय लुसाई नुंसाई मयाम लेरे मोय मिजो हाइदना कमन अमन लेगरे मणिपुर लागने जोमी हने पोत तोरसी जोमी हाइबजे कइनो जोमी हाइबजे कोई रिकॉग्नाइज ट्राइब ला ट्राइब बता गदि ट्राइब अमि मखाद करिगी सब ट्राइब ला इन मणिपुरी हारगा ngसाई मतंग लाकप सुमाइना अखोगी मितै दबु सब ट्राइब लेब्रो अगा मंगांग लोंग खुमन का हाइबसिबु अखोय तौब्रा सी मक्सुनते मोइन तौरिसे अदुना याम सरना हादना मार्गी से तोआना मखोगी लम अमा पियो हादना मोसु लान होरिबनी को अखोगी मार से अखोगी कनो सोसामपुर दा मोय प्रॉब्लम थोक्तना अदिगी मणिपुर की जगह से मोय कुप्तना मखोगी से तोआन बा अमा तो होनरिबनी अदिगे मो मणिपुर से कनो याम समना हाय तागदि को रिलेटिवली अखोई से कनो रोमददी सोसामपुर रोमददी मसे अनमना कनो गा पाइते गा कुकी हाबगा पाइते हाबदो खनगिबदो अदु नतना अते याम हेना मेजर ओना खनबा ngasiबोद किसु लेतेना कोइ लौजे अदु हंदके तौरेबा 5 मे 3 मे 2023 दिगे होबा इरांग दुगी मतुंगिनदि मखोय दसु मेन तादबा अखोय दसु मेन तादबा खरा लेबा खरा ना माय कुकी होमलैंड पिउ हाय खरा ना जोंगम मम हाय को अदिगे म कुकी जोमी म हाय नि को अदिगे कुकी जोमी चिन नम हाय नि को समाय तौदरा मोय मसेन बौदस मफम मांग खंगदबगी पोत अम चंगसलकपसिना हुजिति याम सीरियस ओइबा प्रॉब्लम अम हुजिक लाएब हुजिक तसेंगना हुजिक कनो से अखोगी को पीस की प्रोसेस लाओ मतंग सिदा अखोगी मोय खोगी असोंगी को कांगुजी खुलाई थादो हायरनि दिया सबना खंदों तौरबिसिन सुओइना हायबा मतम सिदा अखोगी हो अम खंगदे अखोगी नागागिदि को एनएसएन हायदना तौरगा मोय अम्ब्रेला आम खतंग इंगना ग्रुप म खतग तौनबने सू तौर पोसी सूम तौचलमनी के एन ओन हाई को के केनो अनीमक खेनरीसे कईनो अखोद मेन मान तादब प्रजाद मेन मान ताहदब मखोदसु तारोदब पोट खर लेब अदुम याम नुंगाइतबना हंदकी इरांगसिद असीब अमदा इंडिया गवर्नमेंट लुपा लाख अमम कंपनसेशन पीरी तंखाय स्टेट पीनी तंखाय सेंटर पीनी मोय मसेन हानब मतमसिदको ओ कम हेकागा पैसा करे पीगा हेक अनबा दो तागदे अखोय इंडिया गवर्नमेंट पीरिबा पैसा से यामंद्रो अदे मोय मसेन तौनरक मतमसिद याम आर्ट थोक्तो पोट खर उरेबा कोना सके याम फागी मानबको अदे मोय मस अहिक्ता मोय मसेन से पंगा ताहनबा याबदौना अदे मो मखोयना करिगुंबा कनो खरा तानबा होनबा मतमदा ngasai अखोय यामना को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सिदा याम थोहले अदगी मखोयगी मरक सिदा थोइबा पोट करिनो हाइबदुसु तसेंगना हाय तागदि मसे मोयगी टफ आउट ओइगनी को हेक येंगो मतमदि अदु सिगी मरक सिदा करि मुक तौरि हाय मतमदा मसी मुक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मोंग तागरे अखोयगी डिलिमिटेशन तौ हायदना तौ कांगबु बन कन्न तामदि मणिपुर से
Arunachal Pradesh Nagaland si yauna ko tha hungi matung delimitation to hajele Manipur de am chawa problem masi kamaina tawribuno khangde ada kari hairu dana Manipur yaure ibuno khangde Manipur gi hojik laita gadi akoi mitai da selu tribe piba yana bu process am to haiba matam do moi meam am chong thogu irang hortana aduna ne hairu ne hojik sumba yam kana illegal immigrant gi problem leiba Sosampur da hengalaiba digi maroina kuki ne haina tajari ba kangbu sing si de hengalaiba kana si missing se ko explosion of population habitat masi mafam marang khangdring da thaungi manung da delimitation to ka habi si si Manipur gi irang si ko pangpa phabai wa de edi leite na khalle si moina adu da taliba posina karino masagi ko hekta by unfair means na amma natraga amma na mukho gi demand ji phangdaba ya de mo ya pa ma ji phangdaba ya de habi gi potama lai Hojik lai report da ngasai ko population se karam so kya gi population da basis or ga delimitation tawribono delimitation habi population ma changi akoi population se so kya da tawdori no adu suma ek chengmo mande adana ngasai ko hek ta khanna ba ya ba chaina ba ya ba podam khap ta si leiri siga ma ta akoi gi tampa ki kambu se kwai lai buk thibam na akoi machine se amaga yam yena ba amana ba tawrode amana yekene akoi na tawno ma phare habi gi mawong de ko ngasai siang ba achumba puthok na ba khona ba mohta ngasai hunjan phochan na dana tawda hojiki delimitation laibo order sikari kamaina thengna do rige ba khoise population na karamba so ko tawdrim no population se changriba illegal immigrant khandok gi pon mayam leiri lepa hakki hoina thiram matam da khun ma tara ka khan badal lising ani ahum maya phangi adui matung ni irang hogri se adui matung de hojik loina ma thido si thiri ba posi hana loiselo haide ni illegal immigration post loiselo haide adgo moina leiriba jaga sida delimitation to hata gadi mo huji legitimize to do na tro khoina ana sigi marak sida sagi ko hojiki leiriba Sosampur de thoglei ba pochi di yam sona de zomi ga keno ga pulli zomi habisu leibe nate kuki habisu leibe nate adgo mardi ekoi gi ko keno si ekoi gi yam samna ba ekoi gi Manipur de recognize to mar gi program ai dena leijeriba group amane Sisi Manipur sungai le tiba zomi haba makaka di kuki haidna ko mafum marang khang de bata sing naita di kuki abje akhune am kone thigum tam di moi di keno bu haine British ki matam di moi si lut to bo tribe hai bam phajada bo lo nam sis nei ko ana sigumba mafum marang khang de gi po si de ko di hoji India go mengi su ta sing na haita ga di hoi PR lai bu phung ai di thabuk ka taman ban khali PR si su ko akhoi gi hoji ki lai riba akoi gi khulai pikhalo natragana hojiki ko akoi gi kan lamben hango habisi natana asai gi akoi gi han minister of home affairs na pada su da le mi sing si su da hanjal lo habi podong ko dilai gre mudi order tho habani hoju thok tri kai dori ge madu thong na ba akoi gi laibak sibu pubiri ni natragana buriba political party hai tare hoju de pham ta gre ko sine so hai de adi mo somna khanda akoi na ngai den laiba election bu toro ge akoi na kar du ni hadin laiba mo ne so hai de Susi ki semai tau kena kui minister of home affairs na masagi ko order tho moi sugi kemta hanjal lo habi su masigi posi ko nam tan taksen di ona tenen sum tau lai di hojik ti amuk supreme court ki ja hayeng di so idra khabar de yaung na ni khabar de yaung mutam de kari irang no tholo ka dris aduna ekui si ko ekui si masi ekui yam action to bom sange de ato bam na moi machine sin na mutam da SURBALA yang ke pio to o kam ko customary matung ne ga customary dare boji tori boji asigu mi hat ba sibisibu custom na kano to bo ya tar gadi karino koi Manipur village authority ek na customary ne lotion ba ya ba lei adu di petty offense kakte ne ba offense so bo sing si ma customary to bo ya de bo me customary na smaina hana gi do moi smaina to na o kongre pesa kar kongre se wo me se to ke tumili sele adu kong ba ya bro kong da chenre mi sing phapam thok tro masi akoi de ko Manipur si ko gi rule of law se hoji with an iron hand akoi masi enforce of sang aduga hojiki leiriba moina delimitation to habidu karamba basis ta karamba census ta delimitation to no habidu ho kan order do budi yam kupna par kan de khangani adusu yam mathok ta ba adi mona ina hanjara aina mona han hajara bada 2023 gi irang thok tring da le to hokim na share lawba committee duna thiba matam da khun khara yengo matam da lising ani hungi matak da detect to grabne adna sigi posi loidringa da kari gidam da aduna di hoji akhoi ki supreme court na akhoi ki honorable justice anina ko tariba
border du matak achobo bench ma da akoina chatlaga akoi manipur gi matam khari yaubi gi no haidana akoi approach to ma sangai na ai sumaina okay oja yam phajan thambi thank you so much ji akoi gi taseng na haraga di hujiki keno sida crime se involved to riba culprit to faga da bani magi dandi to pi ga da bani habni akoi gi customary oina some sort of amount kara pi ra kana yasina bagi pochne di culprit to adum maran chapchana pi da bagi hai tare masan to maran du gi chapchana dandi pi da ba smain to musi gam namak lan ba koi gi logi matung in hai tare sim pochem lai bani sipim de sum yasina be poche lai tara ga di akoi adum any kind of any such kind of conflict issue koi gi makha mathang tholak ko matam da su sigi tam sidaida adum akoi gi solve to bagi pot na madum lak tara ga di akoi gi lo do ngak ta bagi yamna momurin ta da bagi pot ma su lai re duga akoi gi territorial constituency gi boundary sing si yam chayet na ri bani huji akoi si maru oina ojan japan bi ki budi limitation se thung matam tawsilak tara ga di at the same time akoi gi illegal immigration di post mi lem dana chawba effect kam de dum tawng durim ni sigi poche akoi yam na khai sing haudre di post su lai thank you so much ojai oja santi lak ti ge oja tabi broja tabi okay oja han bagi round gi se oja huji lady ba situation hai tare Churachandpur gi Wathok moi da thukla iba class huji pri ya sena kre habe poche ma lai mamang da su khoi sumaina group macha macha singa on and off adum thokpai wafam se adum lai hai tare kari mi deng thampi ning oja ai gi mo di ko ahamada khoi ahamada ngasi gi pham ni da akoi oja tum chabu de dum unai aduga oja HEMCHANDRA di to unai this is the first time oja namaste haji hangiba hangiba kanu to adugi opinion ai opinion hai ge ko ni khanaraga atoppa mi bo so akoi ni bo so ko khanaga hai so dai so am pam jate ko ai ge khanaga so appa ni nai so lo ge aduga khanaga taragati atoppa country ga khanaga Syria ai aim di ko aduga within the country within the state lenin mariba mayam sing sa amaga mugu so amko hu khanaga so ai I don't support say I support to the adu I want haje ko Myanmar se achuk ko ko se mo independent fanga matu da suk ko ko se mo se atom lan se thok tam le Myanmar da kali ko hai bu more than 150 the he had kind of different fruits le types le ko adu na amana highway amana yagabi ai lagu tawe ai laga tawe ai tawe ba adu na lasi loda tum puwa le ba adum puna le ba adu swal to gana akoi mani ko da kamai to ge bo akoi matai na da manipur kai ade hai se akoi manipur di da kai ade hai matai gi to jo to le ko te ko ai se hai je ko matai gi to jo le ko te akoi ni pa tu na thandi mani mo ke le se ni punna le ni mani akoi boundary hai bi wa de kana ba hai ga di yam kana be wa de la te ba adu ni sidang lao si akoi na lao si kai no ko akoi na le ni ba manipur ga le ni ba me adu da puru macha yam yauri ko ai example hai ra si ma jo hai ro nataga lamkang hai ro tarau hai ro ko chothe delphi aimol macha yam le na macha ne yam se akoi na maitai hina khar ke masu ko khai yam ba mo ko me aduna manipur kai ga ya ke kai ga taraga ki macha sin se kai po ma gu ba akoi maitai na chothe ki try ka mo na to junin ba mo ki customs and traditions mo na setting ba phi mo na harau gari ba mo na harau ko mo ko maitai enter ki mo blai ba am ta lai tam we appreciate them mo ye appreciate to akoi ni option ba kan ai ni Christian la te ai te Hindu ni sana mo ni ani mo ye di ko adu mo class on the third May 23 ke class on the ge mathang ki adu hin ma ke Christmas ga ai mo bu ga chala ga ai ye imana ba sin na pu ga adu Christmas ki chabu che na chabu ya we ba ala ya mu shin shi ga sa mo su ya we pam cha sin ko ai ga price ke piram ba ya we ai isi ga sat na akku ki kun lam dan ko ai di akoi ya to na khang le ha ni da adu to masagi manipur kai ya de ha se da akoi na khali se le ki akoi na khali se macha le jeri ko mayam se masi chu en ma gi ne ba for example ai hai ge kanu ga example pi ja ge Mizoram kan lusai hai ko kamu ne jam hele ko jo hai ba lusai ko kene am hele adu mar ko chu ne ba mar khung chu di Mizoram na
जो कांग्रेस ने यामना का है करा हंतना थंबीबा मोजे ने मिजो अंगदमी हाय थंबीबा अदमान तो गना अखोई की चिंग करा दिन चोथे करा कुकी इलाका द लेबा हुजिसे को अखोई की हुजि अंगांग मांगी काना ओनेल मफम करोदगी लमदान दगी काखनगा लेबा अदुम तो को अदुम हंबो दादुम फुर मचा याम लेबा मचा निजे मोगे फ्रूट से असगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन काइसे याबदी यारो ओजे यादो वानी अदु ओले काइ खंदारगदी को मोने अदुम मांग देलेबा सो दिस आर द थिंग अदना हगी फुर मचा जे अखोई मैतेना स्वाना मोने याम इंटरेस्ट ते अखोई सु याम अंडरस्टैंड तौवे अदुना अखोइना मणिपुर कारिया के इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर ना कोना हजन हिंदल लॉ वाने कारिया देना द मोमेंट सिगे करो सिमा हेक तनो सोइगो द मचा फुर मचा सिगे सिगे मो ममी मो थोबे यारो देने मोना चावबा कुकी गुंबा अदगी अते इते लेदनो खख चावबु हिल लोय चाथु बिदो मोसे तुमथुंगिबा अदगी वाली खनाबा हाइसे को अद खनाबा से दुमाइ तौगा तौरे दुमाइ थोय अदना अभी आई रेजिमेंट तसु असम रेजिमेंट हाइसे दसु को आई कोई बंबू डांस तो मुझे ऐसी बंबू डांस से कुकी लानी आपको भी लानी मिजो लानी आपको भी लानी वो से थांगा चना का चना देता है बा आई हाई नोटा सो अभी वो बढ़िया नहीं अभी ना ऐसा इतनी से याम नहीं लगी इसे अभी नहीं लेबा अभी ना सी खबर करो हाई का तार भी लेकिन मेरे भी में आमना खंड कभी अकोई अमत तभी आपको के प्रूफ को अकोई मेटे सुनाई नगा सुनाई कुकी है का जरूर तमाम का हाई जो देखो मजनून तो मोहम्मद अमयान खंगा दियोमदा हाई वे कुकी हलो वाजदी कुकी हलो प्रैक्टिस होते अम हाई वे दिको अगर जरूर तम पोजीशना दे बंगाली नो खंगा बना हाई नंदर काना दुआइन तवा थोन गुना मिथो नमनी अगर खंगा बना हाई मेरा मीना आइना हाई जो इसलिए अपन ने यामनी पूजे पदक लेगी नसी करी किनो अब मुक्त खाइए सुना कंदा हम तौनी दा तो हाई जे मेरे माने फ्यूचर से अपन की फ्यूचर वेलफेयर ऑफ ऑल ऑफ अस lie in the unity of Manipur. Integrity of Manipur. मसी ग्रुप मचा सिंगसु अचौबुनसु वे खंगी गदम ने मसी से मसी खंगरगदी मसी आखोई की याम प्रमुख कनी तुम को अदम खदन नहीं बर्मा द खने सुमन ने मिजोरम द खने दिसे के इनो बेसो जो वातनी को नागालैंड द खने दिसे अदु नागालैंड सु हादि याम खने ने मसी द ट्राई मसी द अदु वो नागान वे खने दिदगी क्रिश्चियनिटी लाखुदगी मोई दी अमुक यूनिटी ले है को नागा एंड क्रिश्चियन को आगे अखोई मणिपुर दी अदु मधु खर लेते अखोई मणिपुर दी धर्म तु खिदन खेने वे औला तु खर खेने खरे अदु मतु दा पुरुष सिजु मता सिने कम हेले को जर लेबा को अखोई मणिपुर से पुरुष मचा से ले हेले अदु ना क्लास ले लेबा को अदु ना क्लास ले तनबा अखोई मयाम फगना ने मिनसी काना दबा वठीरा कय हातरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का लाव को तब को ओइ दुसी या को को अदुगा आइना सिदा अमा हाइजरबदी अखोई से को अखोई से चाखन नहीं लेबा दरकार लेबा वी हैव टू बी इक्वल अखोई मानदा तारगदी लेबदे याव माने हाइबसे लेतगदी अदुना माने हाइबसे नहीं दी लेगा अंडरस्टैंडिंग में लेबा ताई सुमाना इथनिसिटी याम लेबा मफम खेनाबा यामना पुरु मचा के लेबा चौसु लेबा मफम से पायक गवर्नमेंट को अदुदा याम ट्रांसपेरेंट हो ताइबा थम तो मतमदा ट्रांसपेरेंट लेबा तो भाइबदी करिनो ओजा तक तो रोटी हो तो टीचिंग हो गई तंगी होगा तो दी गम इंगिलो पी हरि को अदु होगा चिंगी जना ओजा क्या नो तंगी जना अजा क्या नो सिके स्टैटिस्टिक्स नाम से फ्रॉम टाइम टू टाइम पितो को रखा लेबा अदु मतुम का पैसा क्या चिंग क्या पीगी चिंगी जना पितो जना क्या तो बा पितो तो क्या तो बा रुपा क्या 1 करोड़ क्या तो बा अदु कनानो अदु एक हैडर मिनिस्टर कनानो अइले कनानो सिंग जो नहीं फोटो को रखा लेको ट्रांसपेरेंसी लेकर तारगदी अमना चिंगले गना अमना चिंगले लेबको आई चिंगले तम ताजरमी चिंगले ताखि मतंदा आई गसु खंगे कि बका लई चिंग छोरगा तंपाकन तायबा से आई एग्जांपल मोटी होगा बाय नियम मोटी होगा अदुबो सी आई द पीओ मतंदको अनप्रेजेंट सिचुएशन एंड का अदुबो सिचुएशन थोकरी अदुना आई हाजर आई चिंग तायबा आई दी याम का हदारा एक्सपीरियंस वाली को एक्सपीरियंस ऑफ करगती आइना सुनांग से यावे आइना आज सल खंग बुगी मनुना आइना कॉन्फिडेंस ने हाइबो वानी आइना खंग बो उगुना हाइबो वानी को अदुगा मसिगे ट्रांसपेरेंसी बसे क्लास सिनि तनबा अखोई मणिपुरबा मी यामना मखन मी याम लेबा फुड याम लेबा फुजदी ट्रांसपेरेंसी सी यामना चावो सोल्यूशन मो उगनी अदुगा अखोई मैतै सो एसी ओइले से हाइबनी को मैतै ने एसी ओइले मतंदा
अदुदा पुरुप अमतना थिंबगी सु दरकार लेते थिंबंजी तोके मते इशु राजी अदु लेमिनबो मतंदा चक्री चप्पन नि येना बहदो अदुते लोन येना लोरे लोने येना लोरे चिंबगी कुंभर खरबा मते इतोसे मते य पंगलगी तोथो अजिको अदुना अगोई चिंगी चिना हो तंपाक लाखबदो अदु चिंग कालिंदबनिको अदुना आई हाजी कई अदुना मसीगी वखंदा यामना निरो मंते ओनगुमसी अइना हाइसेसिने अखोई चापनने मिनसी खनबा हाइसे अमता तोगुमसी मणिपुर कायदे यादे सिने आइना थमजनी सा हमबला Thank you so much. अखोई ट्रांसपेरेंसी लेसी अदुगा more than 30 अखोई ethnic tribe मैम पुन्ना अखोई तामिनरका लेदिबा दुगुंबा स्टेट अमकनी तोंगान तोंगान पिक्चर बसु मणिपुर स्टेट हाइसे अदुना मसीगी मरक सेदा हुजिक मचा मचा सिंगसे यामना तोखाई तोखाई सिसिगी क्लास की वखलोन जे आइतारे मैम लाक्तारे गुजिसु लैरी अदुगा मचे ताना काया काना कोगी फिबम यामना सोकपा अपुनबगी आइडिया को मणिपुर दुमदी अदुदा सिंगनबा पोट हाइबदि ओइदौरिबनी आई ओजा हेमचंद्र लाक्चेगे ओजा सिगी क्लास की मतंग से असिदैदा अखोई ममांगदसु इरांग थोखरा मतुंगदगी अबु हेना हाइतारे अदुगा अखोइने उंगिबि चोराचानपुरदसु दुम उई अखोगी टैक्स का लौदना खोतना अखोगी मसीगी पोसे लाकाना सबऑर्डिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ अखोगी माइनॉरिटी ग्रुप हाइतारे सिगी पोचेमा उबो फंगी अदुगा चोराचानपुर मक सौतो कंखिन तौबदा अदगी अमु अतोब अतोब मफम सिंगदसु कोगे फुरमदना खोलमदना अखोगी यामना अपर हैंड हाइतारे अदुगी पोट की अमख अदुम उई हाइतारे हुजिकु जिसु कनो तौरी अदु मसीगी मचचे ओजा कमाई कमाइना दिंगी थंबिनी मसिनी अखोइदा याम लूरी बसे कुकी सिंगी सोकोल कुकी एना हाइजब तारे अदो कुकी हाइबो वही सी लेते न साइडगी दुम हौबदगी दुम हाइजरे दनको अदुना सोकोल मोइना अदुगी ममिंग सी याम पामजबा हाइतारे अदुगी पामजतबा कंबु सु दुम लेरिबनी असि अनि सी मक्ता क्लास ये दुम लेरबदनी लेरदुइनेबको अद मखोगी मचत से कोइना अदुम हंगतना अंतंग येंगबदी मथौ तारीबा मोइजे कमाय तो गेदा खोगी ब्रिटिश इरादा मणिपुर डीसी लेरंबा डब्ल्यू शो अमन इब लाइक अमदा सुमाइन है कुकी सिंगसे मोजे अमगा अमगसे अदुम पुनबसी इया यादबा महौसादगी पुनबा यादबा कांगबुम खने मपा अमना मचानुपा अहुम पोकपाकांदा अहुमसे अमता पुनबा यादेबको अदुना मखोई सिंगसे कमाय तौगेदा मचानुपा मना अदुदगी होंदोखरगा अतोपा मफंगमदा खुल्लम सेमगा युम अनि अहुम का तारगा खुन्नमेता सेमगिबा अदगी अमसु मयम सेमगिबा अदमाय तौदना खुनजाता स्प्लिट तौबा अदुगुम्बा मिसिंगनि नाय मखोइसि अमदगी अमदा होंगा चटपसे मखोइगी हेबिट ने हजुकसु मोइसे अदुम नमादिक ट्राइब ओइना अदुम हाइरिबको साउखलबा ngasi 21st century योलोबसि भावद मखोइसि नमादिक की थाक्तुदगी अदुम हिय हेंडोक्ट्रिबा सिगी वखलोन माइंडसेट से अदुम होंग्रि याना लौबे याय अदुम मखोइगी मचतसिदा मखोइना होंग्रिबा मफमसे मसी मखोइगी गोइबा मिंगमा मखोइना हाना लेरंबा खुंदगी ममिंगसे खजिक खजाक सेमदोगा अनौबो मोइना होंगइबा मफमसि ममिंगमा ओंथोनेबको अतोपा हानगी लेजरंबा लमदुगी मपुदुगी मिंगनी अदुनी अदाने कैसे मोइदा लेरोयबा सि मोइना तो होंदोकदोइनी होंदोगा सेमनी सेमबा मतुंगसिदा कमाइन नु तोरकेदा मखोइ मिसिंग से यांखतनाबो होनरानेबा अमदगी लौसिन अमदगी कौसिनना युमजे सुम यांखत हल्लानी मखोइगी स्ट्रेंग से लाकांसिदा अमुका मनाक नकबदा लैबा ख्वाइदगी नकबा अतोपा कम्युनिटी की विलेज है मसीदे अटैक तौबा होरनेबा अदुगा हाइरिबा विलेज दु तांथोखरबा मतुंगदा मोइगी प्रॉपर्टी एंड लम सिंगसे मखोइगी ओइननबा अदुमाइना होनरगा अदुम चलगा सिमाइना सिगी हैबिट सिदा लाकपा हाइतारे मदुगी मचतुनी अखोइ सिदा ngasisu अखोइना उबा फंगिसे सिदा मोइना हेक लेरो मफमसि अदुम ममिंग अमा अदुम ओलमनी अदगी अखोइना ताबा कांदा मखोइना सी तंपाकी मफमसिंग खरसिंगसे मखोइगी ओहननबा ओइननबा होनबा अदगी चिंगी कांगपोकपगी एरिया सिदा नगागी लमसिंगसे मोइना खोपसिननबा होनबा अदुगुंबगी मयामसु उग्रेदनको अदो मसिगी फिल्मसि मोइ हजुकसु दुम होंग्रि नन हाइबि याय अदो मखोइगी मरक्ता मसागी कोतादा हाइतारेनको अचौबा ऑफिसर खरा उरकांसिदा खोइना मखोइसि करि हाइनी वखनसे खरा करि हाइनी सखतलबा मी ओइना उबगी वानी अदुगा मखोइगी मनुंगदा हंजिलगा मोइगी मचत सिंगसे येंगुरगदी
yang kana hainingdre adugumba makhal amagi mi kanguni da aduna masigi machat si sum hongdana leibanina ngasi su adum masigi irang haidare masigi mari leina irang se adum thokani makoi masien gi marakta su sagi smaina lamgi inthok engine gi tanthok tanjin gi se adum thoga leibane masi ngalingem tamdagi ansingna haibiram bam khak koina direkta machet machet thengna ba haitare adugumba karigumba mitei singsinako mau phataba phurup am oiram manipur da atopa tribe amtan lenga mamoy ado mitei singdi adu oideba masagi mi singse nungsinan leminabagi wakhalon se adum leiba matamduda mitei gi ningthau singna manipur gi anywhere manipur manungda di tokrone burma gi adagi tripura gi assam gi even china yongna lan dadana lam loksinba matam nebako adugumbaduda manipur gi tribe macha macha singdudi mitei na phalamdragadi mitei na makhoi gi asigumba khomjinba pagomna khomjinba aduga oida pada mayam sagatpagi habit chi mitei singda leramagadi makoi amthau leramoy leibusu ngamamoy ba adubu masi ngasi di makoina madu kauthokre aduga chingda leriba khun amaga sisu matamduda amati yana ponteba amana amagi mathakta lan tanaraga hana dugi toknaba matam duneba matam maduta mitein thausinda wayel laga lan tabe roi lan taba hek hawbuduma sairak pini kan haraga ani si fajil laga sumai tawduna yam nungsina loinarakpa haitare adugumbadu oirambani adubu haujikti makoi singse kada kada dano mi mayam khomjilla kanda masingsi khara yang khala kanda mitei singi matakta lan taba yarni makoina maiti be piban ngamani ka haibegi wakhalon si kadai dagi lakpanu sini akoina ngasi phawda lam phangdri se ko even mitei ne st talu dagi si irang si hobani moina lan taba si tasilai si aduni haire mitei singa st demand gi damak court chatli makoina pamdragadi mitei sing st oibya roi si moisu court chat payadraba court chat pagi muhutta atamna na heta mitei singda hat patupagi thawong sing chatharapasidi sidi yamna saukhatpa matawni haibisimadi haiba sungya yaroyaba hanadi ngasagi apikpa tribal haidi minority da mitei majority sina yamna tati tawoina tawbodongna urambado ngasidi prithibigi mipum kudimakna kanana soirinu haisi hajikti ure loin khangeba aduna yamna khoi mapan gi media sing haidare makoina ka piba report ta mitei sing si yam tam thina urambado hojikti madugi ona tainabada masagi cookie sing si kanano moina kari dam set tore si yam phajana uleba hojikti yam maik sing haidare aduna masi makoina su ningsung pham thoi aduga hojik lana si kitang nemtharak pa man ba haidare khoi president rule lakraba matung si sida ko sigi matung si da oiraiba phim si sida sum kaihobagi mawong ma sum leiba si ju phatte aduga makhoi masel gi marakta communal haitare moju phurup macha macha sing sigi marakta ungkhatnaba mayam ama hojik su lei haibada nungaiba nungaitaba su lei adun hojik sidum leiriba ko yam leiri janeba ko akoina khangdaba moi maseng makta phugaina na haduk nagri tawbagi mawong si adum uribani hoi madu mkhoi gi apambani mkhoina kana da namdhaba kana da namdhaba do hanadi sagi khamdokpagi wakhalon ama mitei singdan leirambadu hojikti mitei singsu tuminna leibagi wakhalon do soidna baki la ani na haitai aduna masi khoi khangmin changi akoina laiminnagadoriba mise karamba mi makhalnu haibsi akoina munna study tawma mathau tare adu natraba masida sum henjelakbagi mawong sima akhoi sum uridana sia masi akhoi su section bamudi mathau tare ngasmai thamjak conflict ko matam da baidina ko gi santaina ko dam da long ki role ko dam ko notably ko ni sing baya du ko chama yam leidana yam phuje janu thambi ki se mayam se ji punjil la kan da ko gi namthana ba landana ba kadai kadai de ni lak panu khang de masi gi idea se kari da mak sidai da ko gi mai thurak panu haibagi pochim lei ai oja tomja lak che gi oja sai gi matang da ko gi ethnic conflict mayam ma tho isi mayam bang so ko adagi di ko gi maitei ga naga ga maitei kuki ga usuk mayam lei bagi ko gi pot am lei ethnic conflict si mayam am thoi bisi si gi marum da ko kana gi interest no haiba pochim su tungan ba ko mayam kanom se mayam thamna ba lei hai tare kari mo thambi ni ga masi ai di amona hajarabada kanagi interest no matung da kanana baking tawi tawde habse masi wasna to pom oiraga ai sa
लो प्रैक्टिस तौजब उकिल मोना खुना हजनिंग से रूल लो थंबियो मोना हजिंग असी इनबने हाइदर मखोय एग्रीमेंट अम थादोरे एग्रीमेंट सिदा मोय पालिसिंग याखै पीबा अदगे मोय कस्टमरी की तौबा अदगे असोकपा अनाबा लायम गिल पा लाख अनि का इरे मसी याब्रा मसी समाना थादोराबनिना पुलिस ने करी तौबम थोके ngasai ko akhoi gi yanaba compoundable offense ana ma lei compoundable offense ma khala ni ni with the permission of court compoundable idi yanaba ha bani ko court ki permission ya urga yanaga daba ma court ki permission ya urga su yanaga daba ma du yanaba su ya daba crime su lei re asi karam mano moina ha bidi am thina sok pane ha ba tar ga ya de masi compoundable su na thi aduna ngasai gi ko ai ngasai jo haji gi do village authority ek matungina mkhoi village ko na paibya ba asi yam samgre mkhoi kana moi authority rap hojik nakan ni gi sign tawni ri authority rap adu da ji police na kadu lege adu da di government ju masi tumine le sala je government is a party hojik conflict se moi party amani adna khoi hai ru de si kari no sigi matang sida so amna luru ba tanja sida masi ko akoi unsolicited advice hajarege ko अखोई ngasai अखोई किलोबन एडवाइस पिस का रिबा अखोई के एमएलए मैम जे केदो लेगे हाब भोइस अमत पीबी बे यादबरा बसिद मांग सु सुम पी देदना लाइको रंग नहान कनोदा साइकिल मनुंग देनी कनो कुकी ने हाइबा अमगी चिप हाथ खेन कनांतर केम हाइदे मसी करीनो अखोई की लो से मणिपुर से लो चलिब्रा सत्तब्रा चलन बम संगे हाब हजिंग असे अमन दागदी मयाम ना हाइबदो तंपाक तदी लो चली चिंग ददी लो चते हाइसे मसी चतपदी समानन सफन थोय अदु चत्रिसि की चत्तब मान बसी करिगिनो अखोई की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से हेक्ट चुपचाप लैरिसि करिगिनो अदुगा अतोपा मना मखोई फम्मुनब मानबद ngasi ju खबर दम थोकलपु उइने आसे मिनिस्टर की कैंडिडेट अम थोलाने सोना खंद प्रजा मयाम वाने रिसीव नाबगी वाने रिस असोना खंद कदौ लैरिगे बमोय asi mukhoina akhoi utliba pochi karino ba si afaba khudam oidera ba somna kana lamben chatpa yadabagi chingda nongoi pikhalaktabagi tampakina lonamak kano ko akhoi peace pa me haiduna akhoi khongjang am changjile adi chingana madu tawdre hoji free movement ji piba ngamaktab ni maram di kaigino da government ju kirongani maram di moi nongoi pikhalaktabni na adi mok sa aina haji gibdo minister of home affairs na nan meeting taw madam da सुगे कांबू सिंजे केमता हंजल लोय से हंजलन से करिगिनो ना लौबीबो यादबरा हबा अखोगी रिप्रेजेंटेटिव से कदो लेगे हबा कदोदने लेगे हबा स्पोर्ट्स नदी हम थवा यावरिने असिसु उइने नोने पीरे मेसेज तो अखोई दे पीरे मेसेज करिनो बा प्रजा दे पीरे मेसेज से करिनो हबा नत्रग प्रजा मयाम जी खुया के उफुने न खनबिरब्राबा पीआर करी मतेंग पांगदेगेबा पीआर गवर्नमेंट लाखपा मतम सिदा गवर्नर दा खंगदे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी दे खंगदे करी की मतेंग पांगदे मतेंग ऐसे चलगने सही पारग नोमय पारग चलो हाबनते वॉइस पीबीओ हाबनेबा मखुदे एनकरेज तोबियो हाबनेबा अदुदी को अखोई मणिपुर जी पुंतोय तोयसु यारब्राबा प्रजा खरदन सोमा पंगा वाजबगी वाराबा अगर मसे गिदि क्वादी की लाइबक थेबिने हजि मणिपुर दे लाइब सिचुएशन से मसी कनोदा अखोई गिने मणिपुर की सही लिसिंग अनि अहुम लरे मैब हिस्ट्री से हंद उफुन कादरो बके नो तौरे चिंग द कुशी तौरि से कते दबि तहलिनोबा मना ना नमा हात के तुमि लेसंगरे अदिगे कनो कांबो पिदा मोइना खुदा ले हजिगी तौदि सि तुमि लेसंगरे सिकरीगिदमता मसी अकन बे थबक तवयना तौदब सिकरीनोबा करीगिदमता होजे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगसिना होजे धरना फंगेरा अमा तवगेरा आदा चकेरा करीगी भोज अमा पीदबनो प्रजा हौरक ngairiराबा ममांग जु तवरे थान मेदा नोइना तवगिदबगी नत्राबा अखोइ नहा मयाम चोंथोकरिदो होजिकति लाखरे करीगिदमता पिया लाइने दे मोय मसाना ग्यान मसाना वखल जि खंददब्राबा अखोइदसु पेलक तब लेगदौरे लो हाइबसे मथंदा चटप याब पोट नते हाब
rule of law है कोई सिपाही तो सिनगरम नहीं नत्रगना पुलिस तो सिनगरम नहीं है बिजने याब्रो हजी सुजामपुर से हंदन आहान ब्रो ममांग तो जम ठोक रहे ना एक तो यार सेने तो मैंने तो ले सेली अतु दिला है तो कोर्ट ना फाल अगर रिमांड तो गिर तो पुलिस से सेने थादो ही नहीं सी करी लेबाक नो बखोई लेबाक से सिगी मिहित को बसे मोई काय दबर खंगदिन आई दे तसेंग हारबदा खोन हाजरी सिदी पेंदना हाजबने हेना थबक तहुन निंबि हाजबने मरमदे अखोई शक्ति दो नोदे सिनगरबने आइना बो थादरम देबदे याय अदु अखोई जगह जगह दे अखोई इसा इसाना थादरदना अखोई मिहित लोई पीग्रबने मिहित मयाम से अम्मा खंगदे सिदी तुमिना लेबो मतम नते मरमदे कइगुनदा हुजिक हाइसिनी डिलिमिटेशन था ओमी मनुद ले मणिपुर यावबि गनो हाइदे तादि मणिपुर जे डिलिमिटेशन तोरकदोरि अदु ngसाई खुन मयाम अमा खुन सागतना ले मि खलम मिसिंग दो कई ओइदोरिगे बदो अदुना सिगी पोसे लेबनिना हुजिकी लेरिबा जोसामपुर थोइसे अमा खंगदे मसी यामना को हाईएस्ट डिग्री दा मसी कोई पेन फुंदोकचरी अदुगा मोइना ngasi यानदे काइसे अमा खंगदे असिगुंबा यानगे हाय तारगसु लो अमगी मखादे यानबियु अदुगा सिगुंबा लो लेतबा मानबकी पोसे मसीदी कोई तहनजनिंगदे मसीना फत्तबा प्रेसिडेंट अमा लाकनी अदुगा अखोइसु अखोइ मणिपुर हेबजे अखोइना मवा लौदबा इंडिया गवर्नमेंट से मवा लौदबा अखोइगी कनोना अखोइगी कुकी हाय तारे को कुकी जोमिना अखोइ मवा लौदे अखोइना तौनिंगबा तौगनी हाइबगी को सिगुंबा फॉल्स कनो अमा को मोइदा कॉन्फिडेंस अमा लेगिनी असी तौहनिंगदे अदुना मसे अकनबा एक्शन लौखपियो अथुबा एक्शन लौखपियो तुमिना सुम येंगदना लेबिगनो हाबसे आई कनो सिदाई ngasi को खनन नैनबगी थोंगसिदा आई पुनमक्ता आई अपील तौजर ओके सर थैंक यू सो मच अखोइ सुमाइना इशु थोलको मतमदा अनिदुगी मरक्ता करिगुंबा कंडीशन अमदा यानाबा सुम पुरकी तारगदी अखोइगी लेबाक्सिगी लो लेरिबसी खुदम भोक थिंगिना तारगदी मकोइदा याने मतुंग दसु यानिना हाबगी लाना थाजब फॉल्स कॉन्फिडेंस अमा चाउंग पीगी दुइनी याम चुमे अखोइ ममांग दसु चोचानपुर थोक मतमदा रूल ऑफ लॉ से थंबिगदम कदाइ चटखरे हंगिनी अद अथॉरिटी कदाइ चटखरे बसे हंगिनी अदगिदी अखोइगी गवर्नमेंट सिसु तौदा तारगदी अदुम येंगा लेतर इयादा याता दे आर दे आल्सो पार्ट ऑफ ngसाइगी कॉन्फ्लिक्ट थोइबदुगी पार्ट अमला हाबगी ओजा तोमचान सा फजन थंबिए हाइदबई मरम लेतेन थमे दुगा अखोइगी कुकी की चिप हाट की बदुचुनी कनामते केमता हाइदे अदुम लेखि लो सिगी मखुटसी अदोमदे योबा ngमद्रब्रा अदुगा एनी इरांगम थोलक मतमदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कदाइदा चटखरिबो हंगचे दुम हंगिनी चुराचानपुर की स्पेशली इरांग मथांग ममंग थोखि मतमदा हाइतारे अदुना थैंक यू सो मच ओजा तोमचा आई कनो तोगे ओजा शांति लागचिगे ओजा हुजिक थोइ अखोइ ओजा ताबी को ताबी मरोइन ओजा कोई गवर्नर से पीआर ला गवर्नर लाखर मतुंग कोई डेवलपमेंट खरदी अखोइना विटनेस ओइरे अखोइना उरे अदुबु ऑन द अदर हैंड अखोइना येंग मतमदा फ्री मूवमेंट की अदगी खुलाई थिंगल ओ हाइबगी मतंगदा चपचाना अखोइगी लोइनमक एक्सटेंड तौखर मतुंग द फ्यू डेज थिंगलक्तबदगी अखोइ हुजी ऑपरेशन तौरकाना फागत पलेप्त्री अदुजु अमुक अहना अखोइ उखिबा विजुअल कनोदा अखोइगी फुटबॉल सानबदगा पाइखिबा तोंगान इवेंट क पाइखिबा शक्ति लेबा खुलाई सिंगदुदे अखोइ फागलकपने याउदे काइबा पोच म्याम लೈ अदुदसु अखोइगी कनोमा अहोबम दिदुम लैब्रा हाबे पोचसु लैरी अदुगा मरम सुमाइना तौरकांदा अखोइ फ्री मूवमेंट गिदुसु चाउना माइथिबा माइ पाकिदा पोट अम ओइरे अदुना गवर्नर पाइखलाइबा थौरांग सिंगिदा पॉलिसी सिंगिदा माइ पाक्तबगी नकनमरमदा अखोइगी ममी सुम चाउंग ताबे पोट ले अदुगा लॉ एंड ऑर्डर्स लाक्सिनबा सुम लोइना मंगमबे हाबे हाबे यारो अहोबा म्याम लेबे पोस उइ मतंग सिदा अखोइगी मथौ तौद्रगसु लैरिबा ओजा तोमचान थंबीकिबा लेजिस्लेटर सिंजे कैदौरी मखोइ हुजिक थोगला अकांदा मतेंग पांगसिनबा नत्रगा अखोइगी काइबगी सिगी मतंगदि काइबा यारोइना गवर्नर की मथक्ता ओइतारगसु अरानबा पॉलिसी नत्रगा अखोइ ngमदबदुदि मखोइ अदुगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द स्टेट थमोइ सेंगा थोगला अकांदा मदुगी पोतुदि मखोइसु लेफम थोकoi मतमसे अदुम ओइरे हाबदुनि तुमिना लेसिनबदुदि अखोइ याम लानबो ओइगनि हाबनि कमेंट थंबिनि ओजा मसी स्मार्ट तवनि थबुकसिको हाना चटनरीबा कनुतो चटनरीबा लॉ ऑर्डर कंडीशन की मखादा चटनरीबदो हेक्ट खुद करा लक्षण पसु हेक्ट डिफिकल्ट ओइबको बिकॉज मखादा सो मेनी एजेंसीज आर इन्वॉल्व अदुना सो इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ things should be taken care of kind of some harmony se aduni law se matam akoi indian constitution ki makaada ni dum law se sembagi ge equal america america gala uta hoiba ko aduna asundana punishment ka pinji am thuba because he had to prove I say
crime ama tawre hai du he how the crime tawre hai ge mai de crime tawu du crime tawu de report taw ha ba abu sina ha ra mutu ga su crime tawu ya report taw ha ba difference kan lai ko adala akoi india da law and kalo si khara kano tawu hai tare khara light over hai tare ko adala ne akoi gi sei da yam na kano tawu se yam democracy se da yam na mi gi kai hai tare welfare ji yam yinba leba amo over country se this is ai opinion da di ko ai na khanjab di aduna akoi gi central government di mayam jam ni da ya ko masi ge kano se ai masi haji ga de se mayam na maximum party ne yani da yani da kasu adum ai ga mai sana se kasu ka de but as far as dealing the situation of manipur ko central government ne ya fa handle da we fi batang da ko I don't see how it's going to have we all Manipur we could each and every person we could be Manipur see border state me economic yamalai adu matumda Christian state ama sengari haina fine adu loi adu matumda border state border country oiba masjid talmo namalai akoi sogi miga mo sogi miga brothers and sisters yawi asongi misu kulai pai apoi misu kulai pai siniam de khang da de ba ano siniam khang ka de bi central government ngasi bu to ri ba thabak sa mase yam chumba yam ka hai tara in a very good manner da ko mase execute to ba so that the casualty is minimized ko both side ka casualty apoi ji mate go so de ki ku side to so adiki security forces to so casualty is minimized to ba in the first 3-4 days ago the yam ko adi mutum da ni don't feel lakshan da yam ni but then finally heta ka haita ya ko ji hana changa ba dumai changa ba di I'm telling today again it will take more than 10 years law changa ne ba it will take time this will take time masi yam na deep rooted of port amani ko aduna masi this will take time aduna indigenous people of Manipur I indigenous people have a matamsta Mataiga Magafrican Mateko. Akui honorable chief minister 1961 na Haide, Adu Yara Seba, Adu Mamanga and the mission to require indigenous people I say, according to Absolute Jan Papa Takali, Jan Padre, those people who do not understand, they will suffer. Adu Jan Papa Kanguto, Adu suffer to Neheva. Adu my Adu mission to Jan Papa Takali, I get Aduga. Yes, I oja kanona oja HEMCHANDRA na hai bu da ko makin pangjaga mo na amta ga id experience ta ma haji ke ko osai khun phom to bi matang se moji community la kuki ki community da ko masin ni thogi macha na ta ki khun phom ta bi ade habisin fulai ti ba moi di ai regiment ke subida ama ko ma le retire to wo tam da 30 lakh rupee ma mayum da pura chai adu da lupa lakh tara pi ba lam ma di am chaw ho ye ching da ko adu da ma na mi tara family macha tara ka tu la ni ma de le na ni kun dum phom to re adu da ma mi da ma na thon ba khim lom ba mangon samnom na ga kari wo be adu ko la ni adu da ma na ni tho dum oi re adu la ni tho oi di yo sang se mo gi di na mo gi di sigi problem ma so so to da ba ya ro ha ko aduga the state government has to look into it because sigi can say was I kare hani magi chanabi hai kare ko chanabi magi society de ya ba si ma thi na tai ha ba because any person ni khudi mana ni any person bu pa ri khud me se me ya ba ni to ni ma cha o te ge ni to ge o do su ya ko su kai de adu kun ha do su ni lang lang ba mi ma ni tara Pamba taragadi mi tara pamba taragadi ma dum remote ko mi tara la ko yum macha kan sarani ko adi na ma na ade chalaga na u wani sai tang tang mi ya kai le ha ni ni ko adi ko le dum phone to re adi ko ki matung ka joi ma na le lo gani everything government bi incentive khudi ma zamana lo gani achiki akodi NG re ga ka hai ba ko di ba du mayam job card di ration card na ko ko pam ya du do mana na loi control to ni everything will be controlled by the litho aduna ni in their community mo ki community ka litho oi ba ha sa mo yam ki ina na ta nei ba because everybody is trying to become a GB
गाँव बुरा को GBS अभी थोड़े लोग होने बा अदो मसीमा अल थमजे के अदो ओजा कमोना ओजा तोमचाना थमो यम सोना हाई की जैसे कि मतंग से को हाई बती आपे न पिया तो वैसे सु मते कह हाई तारे मोय न चथक बम तंग सु ये सब ले तबा को आगे तो मतलब को को दे जे हाई भी चुंबो को मिली एंड टू एड ऑन दैट आई सु हाई के सुमगा हम सब जगह अब कोई ना अखोई लेवल लका मिसिंसिना को लेवल लका सिंसिना ट्रांसपेरेंसी है सिदी मकुते होगदबनी मखादे होगदब नते मकुतुना हवकन दुदा माना ट्रांसपेरेंट होगदकान दुदा मयाम सु ट्रांसपेरेंट होगदबनी माने इशोर होगदबनी अदला मकुतगी मखाबु ट्रांसपेरेंट होगदब दरकार है ट्रांसपेरेंसी इज द मेन सॉल्यूशन फॉर मणिपुर कनको अखोई इंटेक्ट लेवल मतंदा अदुगा आइना हाइदबा लेवल इक्वालिटी हंदो अदुमा या इंपोर्टेंट होइको important होइसे के लोमो खेनो में है लेवल मतंदा याइबे को होनो गदानी मानन होनो गदानी हे मानदबा कितल अमन चावी अमन पी है ले तो मतंदना देन अदुगा दुम का है इंडियन लाकनी इंप्रूवमेंट थोरकनी अदु दुमाई थमजगे अदुगा अकोइना इलेक्शन लेतो मतंदा मी लेतो मतम सिदा आई हाइजे सिमा मयाम जिबियो को खंबियो आई नंदी सेवा तो जगे हाय रुपा लिसिंग मरी पिगा वोट को मदु अदुगा कई सेवा न तो दोसे सेवा से तो क्या है बात नहीं होता है सेवा तो जगह रुपा लिसिंग मरी सिंह नबी हो अदुगा आई नंदी सेवा तो क्या है मैं खुद रुपा लिसिंग मरी ये खलता रहंदी कमाने होगा कमाने सेवा तो जो नहीं नहीं आएगी अकोई नहीं खुद नहीं से मपा में वो देखिए बेचा कम दिया बंद करते खानदानी होते नते दे आर ऑल फर्स्ट टाइमर मणिपुर इना खुले हाई में हमसे फर्स्ट टाइमर रखते हैं सिमा आई हो हम जगह फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर अकोई 1947 का पेशाब तो पायरन बोलते पैसा इतने खम बोलते तो अदुबो हजित opportunity ama khanja hai ta ai metal lahu ani muho ni handling sa tale ba budget tu ne mo se because adu to thori ba candidate su da adu ki capable hoi ke ba budget to lani seven season lani adu ga macha na so vision de ye gadam de ba mapa da kamai to dana ai lamsi da kari pura ga budget si sokna budget si na ta ba da akoi ni lai ba ni ne am je thabak kamai na ti gani कमाई तो गन इंसेंटिव पी गनी कमाई तो गन टूरिस्ट में हम लाखनी कमाई तो गन इंसेंटिव में हम लाखनी कमाई तो गन एंटरप्रेन्योर्स में हम निपुदल लाखनी है जी मसी गया का अभी ली बा मुझे खंडक में मिस बा अभी गन ले बा अगला ली खंड में कंदा मिस जो अपने भी खंडक पियो अपने मिस बा अभी सुना आई वाम तो हजो गेस दा आई निजो पनी कंदा से दा हुई तो नहीं बनी आई मदराव सिजागा उलगी को मदराव सिजागा उलगी मतलब दमान है ये good people and competent people should join politics ba ai bu ko adu ai ngasi ingin jare kaino apho mi adu vision ne ni jo adu no ne to ma wo ha bi pasati ni lo ba adu ye she ba du chabra na mati chaba mi bo lai hai ba mati chaba mapan da chalaga center ko wal wal hai lo ba adu ga ma ye idea da jam clear mi jo adu mi jo khorat pi ba खंडक की होगा आपको कि लेना के थम दियो वो नहीं दो अदो ये से को कमाई तो लगता है कई जो की प्रोग्रेस हो जो नो आपको ने से तो नहीं से भी आपको ना खंड नहीं से नो ये रो ये जीरो कई चीज को लाके से भी खंड ले बंदा आई मनी जो पंद्रह वाली जीरो अदला आपको जो खरा का है तरह आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सुन लखन भी आई हजू मणिपुर में जे जे अदला ऑनलाइन तो जरी ले को अदला सुन लखन दा आई मना तक नहीं लो मी से भी फिर जो लो रे बा याकी खेलने रहे बा इन स्टैंडर्ड इन एजुकेशन इन एवरीथिंग कंजर यादन आई ना साइड आई ना बोलते कि एसी स्टेटस का ना हाई दो अकोई जे मुझे पाना दे ले बा को ने एसी अकोई ने जे जो के ते तो ओबीसी पाना दे मुझे पाना दे ले मुझे पाना दे लमते आई दो ले भाई से लमते दो आई मुझे ने लाई है के बा आई साथी दई में हम सुरो मुझे ने लाई है के मुझे अकोई जे को ने से मुझे ने पैसा पाई के लो कोई पाई के लो kana da no sa pa ya ba udi ye lo sile sai ji ma ko ne ni kwai ni pa ya sai ka sai ji ma ma ka ya ha ni ma se ti ahu mai lo sile da adu ye bi ju ani hu ma da yu ma da adu kamai ka ma na de lo no ma na de adu ne ai na ai se this is the right time government si topic si ka chana da to aso ye smo ha jo ke ma in lit of hangin na sai bari governor ha se he is the government today governor ya la ya da ni akoi di governor sina governor he is a very intelligent person माने रहे आपको की डिमांड से करी लो चुंगा चुंदे मार्क कर दी गई this is the right time to move अभी तो objection तो भी करो objection करना तो ये है जैसे फिर को हम खाने सी and let's keep it in the history let's keep it in the record let's keep it in the history अभी ये हम नहीं
कनाना ऑब्जेक्ट तौकी हाबदो कई मतंगी ऑब्जेक्ट तौई हाबदो खंगो दरकार लई आई ngasi हंजरी सिला ऑब्जेक्ट कइनो because the main cause of this crisis is this really how to be because there ngasi mana हाबदो लई हुदेबा अदुना mana के हाबदो रिप्रेजेंटेटिव सु mana के तबीना मखा दोसु अचो मखा मत जो mana के प्रॉब्लम जो तो केबा because the main problem is that how केबा मसे खंगो मी यम यावि बा खंगना खंगना लो इंग्लिश भी यावि बको अदुना डोंट डू इट मसे अखोई मयाम सिंग मसे हाबनी चपना हिंग मसे हाबनी अदुना सी अखोई प्रूफ मूव तब दका लई अखोई प्रूफ नसु मसे अखोई मूव तब दका लई अतोप प्रूफ नसु मसे सिदा कंट बनु कनो ऑब्जेक्शन तब कनो करी नो हाबु अखोई मेंटेन होब केटमी से थममी से सी सोन नकंदा अचो अचो लई से सी केटमी लई लेबा कोई दी अदुना अखोई इंडिया हाबो मतम से चाव इंडिया हाबो से अखोई जीबो मतम दे 1.45 बिलियन फैली यंग मतम ददी अखोई से कई तो उई पीबा यादे अदुना लेबा अखोई से हिंसे लोना प्रोटेक्ट तौसी अखोई पिकरो प्रूफ से अखोई से प्रोटेक्ट तौबियो हाइदे वादनी को अदुना सही का ऑब्जेक्ट बिरकनो अदुना से अखोई हम तक तौ दरकार से है थैंक यू सो मच याम फजबो फम सिंग थंबियो जाना अखोई अमरक तम तंग अखोई कनो तौजाउबसी ngasai chieftainship की सिगी पोचिम सु अखोई स्टेट की साइड से मियाम तुसी स्क्रैप तौनबा हाइ तारे सिगी पोचिम सु अदुम अखोई हाइनर लेबनि मरम दि कइनो हाइ कान अखोई लीडर सिंग किना विलेज की कनो सिंग किना अखोई सेटलमेंट नत्रगा मागी विलेज से ओन तौसिलनी तौरकांदा अखोई मसागी ओइबा डेमोक्रेटिक की एज इट इज अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ रूलिंग फॉर्मिंग देयर ओन गवर्नेंस सुमाइन से लाइरक पसिगे एडवांटेज से अपॉर्चुनिटी से तुम खुद के नान थोहनिंग द पसिगे पोट से अदगे अमु खोमजन लकांदा सेटलमेंट से तौरकान सिगे पोट से मैम लाकपदो गमु सरकार की साइड से मसी उदब खंगदब रेगुलेट तौदब खंगहोदन खुनना ग मचा मन थोकलक अमा हेक तौरक पंगरांग हनगे अखोगी थांजिंग सिंगदगी अमा ममिंग थोनजलकान खुलना ग थोलक पोट अम सुलै सिंग मयाम सिसु हानदगी लाई हुजिसु दुम थोई रेगुलेट तौबग याम थिना तंगाई फदबा यादे लो लै हाबदो असी करि ग्राउंड तौरइनो हाइबे पोटम सु लै मदुमन बखोगी सेटलमेंट फम तौसिलकपा चिफ्टेनशिप की सिगी पोटसी 1967 ए के सिगी पोटसी पास तौकिबसी स्क्रैप तौनबगी पोट फम सु थंबा मैम लैनि दुगा याम फजै ओजा शांति न थंबी की बा कोगी ट्रांसपेरेंसी लैगदौबा अदगी हुजिक लाइरिबा लेजिस्लेटर सिंगी सो कोगी मानदब पोट सिदगी इशू थोलक मयाम अमा अदुगा इस नेसेसरी दरकार ओइरगदी हुजि गवर्नर पाइदिबा एडमिनिस्ट्रेशन सी ऑपरेट तौरिबसी मकोइनसु मतेंग पांगसिनबगी तंगाई फदबदसु थमी थैंक यू सो मच आई अरोबगसी गोजा हेमचंद्र लाक्चिगे ओजा हुजि अखोगी लाकांदा आफ्टर ऑल दी हुजि ngसागी लेजिस्लेटर सिंग सिगी मागी कनो सी रोल सी असेंबली सी सस्पेंडेड एनिमेशन द लाइरकान मखोगी पावर सेम त लाइता तारागसु मखोगी हुजिक हाइदिसिनी अखोई कंदबा यादे चीफ मिनिस्टर अखोगी फामुनबगी मतांगी पोट अमा याम कन्ना अदुम लैखरे अदगी दे रिजाइन हेक तौखर मतुंग दा हाना मरम मयाम पिरगा लौथो खोतो ओइन तौरमबदो ओइबिनबा कनाम थोलक्तरे महुत मरिंग सिनबा लैतरे अद लौगदुरिबा दायित्व दु याम जावग मरम ना मदुरेदुदा खननबगी एरिया खरा लौब्रा हाइबगी वफम से मयाम थोले अदु तारगसु लैबाक से कनबना मरु ओइबेंदना मसिना मांग थाराकांदा अखोई थोगलाकान अनोबा पॉलिसी प्रोग्राम आउटलुक तो चेंज तौरकांदा हंदक्ति एसर्टिव ओइबा स्टेप खर लौखलगा थोहनिंग पामसु मयाम लैर हाइतरे अदुगा ngarang thanchi koi yoja tum chan supan ki sports ki koi ki closing gi da mayam kano to bagi moi mayam pun bagi pot am leire adu masai mutang gi to haina basi mayam si punsilak na bagi anokba koi ama ubaya bra wama poina kano to bra khot bra ka haibe pot mayam am lei hai tare si sina karamba khongthang no kamaina thambi ding yoja sai ne pr lakhiba matung dagi di mla minister sing si powerless oire mayam su ure adagi moi masana su moi je kai moi dre je moi masana su ya jarabani adu sisida makhoi se hajuju lady si animated suspension ne ko suspension ni ma du mla si oidre habidi natte only assembly do suspend tawre marida moina tawda function adu leite bagi wane ko even hajuk chief minister su caretaker oina dum lehali dana ko adu mana sigi porse da ibsida miyam na pamidi ngasagi kitang involvement se sigi oiriba sida santi hanjin hanababu harasu adagi sigi khunda leita hanababu harasu swai sida makhoi gi oibo pham sing kitang phongdok pamba haidi miyam ga loinana thabak tawminnabadu miyam na pamba tuninda madu oiraktabagi ne ba hojik hainari sidi adu hanagi habit da dum leiba hanagi kaimo odra kanjida su hanagi yam sawagi habit to adwai du da dum leibagum tawri aduga
हजिक ओजा तुमचाना का हाइगिबा अतैददी उद्रसु स्पोर्ट्स की केनुददी वांगा मयम ताई अदगी करी करी मतेंग पांगबसु दुम उई हाइबना चिंगबा मसी लाइसिनी अदु मसी मियांग बलुनन खितंग थबक तोंमिनरगदी मखोइदा हजिक हारिबा सुमाइनदी हाइगदौ मानदे अदुबु मखोइना मियाम सिग लोइनबा वाट पाइतारे मियाम सिन थागलगा मखोइजि चाउरइने जे हे कक्तोक बगुमबा मा उई अदुगा स्वाइसिदा अमा हाइ कोई पॉलिटिक्स तौरीब मीसिंगसे खितंग क्वालिटी लेबदो अखोइना खनब वाटखरबरा अखोइगिदी लुपा वोटर अमदा लुपा लिसिंग मरी मंगा तरा पीब ngamba adu oina अखोइना इलेक्ट तौखरबरा सी सेलेक्ट तौबा हाइतारे नको अदु माइना ओइखरबरा मदुन मरम मोरकांदा भोट मतम दु यौरकांदा हायें कई खरा अमुक तौर लोरेना खल्लगा मोइसिंसु लेथोखरबरा हाइबगी मिचिंगनबसिसु फाउदबदि नत्ते अदुगा ngसागी आइना पंजनिंग बम खक ले कोइना सिंगी एरिया सिंगसे कुकी डोमिनेटेड एरिया खक्त नत्ते को मतम सांगना सिंगद लेंगाक लेतबदौना लाखिबसे मसिना मरम मोरकांदा मोइना तौनिंग बदा जुम तौबने गाड़ी लुट तौनिंगे तौनी फानिंगे फानी मी सुम सिगी कनोसिदा मोइ लाखरेबा अदुना हंदकिसिसु मोइना तौबो बखैदा दुम यारा लाखबनिना यादौ मानबदुनेबा अदुना यादौ मानलेना पौदोक तौसिलकबा हाइदारे अदु मसी रूल ऑफ लॉ चटपा लाइबा अमनि हाइबसिसि मयेक्सिंग फम थोई अइना खोगी पाइटीगा कुकी हानागिबा सिगी मांग स्वाइ मतमसी आई चुचानपुरदा ओजावे लई खोगी बेथल इंग्लिश स्कूल इन चुचानपुर बाजार मक्तदा लेबनि पार्किंग मनाक्ता अदुदा ओजावे कानसिदा उइबा मसी पिक्चर्स खोगी सिदा लईबा पुलिस कासी मवा लौजानतेबा मोइना मोइ अपाम्बदो अदुम तौरकानसिदा खितंग हंजिल्लाकानसिदा मोइना थोकम हेता ग्रुप अमा सेम लागा अदु तौबा अदुगी लो सिदा लंबीदा फमजिल्लगा मीसिंगे खनाबा दुम हौबा मदला काइमतगा कनांतनगा पुलिसनगा काइम येंगदबि काइम हाइदबिबुको अदगी खनरे चाइनरे सोमदा पुलिसना फाबा पुनबसि तौरक्त्रिङैगी ममांग सोमदा पुलिसतो वकत्तगी महूता मखोइगी कस्टमरी लोगी मखासी सिदा कई खरायता तौरगा लोसिनगिबा इवन याम साथीबा क्राइम भावदा मोइगी कइनोसिदा तौरगा हेतन लोसिनगिबुको अदु यारक्तबा अखोइगी करीबुंबा क्राइम खरददी मोइनो वाकला कानदी पुलिस न मदुगी एक्शन दो लाएबा अदु नतनदी पुलिस तर वाकत जानते पुलिस से वालो जानतेबा अदु अदुगी फिल्म से अदुम उरगा लाखिबनी अदु ngasisu अदु मसीगी फिल्म से इहोंग होंग तो बगुम्बा उरी मसे सुमथोकपा मथौक तारी अदुगा ngасai हाइकिबा चिप्टेन्स राइट से दंगरिबा ट्राइबल सिंगी स्टेट ने हारिबा सिंगसिता लेत्रबनेबा अदो मसी अखुइ सितदी अदुम लेहल्लीबको मसी लौथुअगा मानबा हाइदी मितै सिंगना मखोगी चाकथुंग मलुनि हाइबे नत्ति मखोइ मसेनगी मरक्ता मत्नरिबो हुरानरिबदो मदु चुमथोंगनबिदमक्ता चप मानबा राइट अमा फंगनबा स्टेप्स लौखटबा चुमेन खल्ली अदुनता तारगदी ngसाइगी मोइ वखलदा सपोज मोइगी लुचिंगबा मन मखोगी चाकथुंगसे मत्खरेबा मत्खिबसि मितैना मतपनेता हाइनेबा मोइना संदोकपसे मधुनेबा अदुग भोट की मतमदसु समटाइम्स अखोइनो पाउमीन चलिगे मतमसिस्ता भोट की मोइगी लुचिंग मिसिंगसिगा मिन्नबा अदगी भोट खोमबगी केनुसि यावबा कानसिदा उरिसिदि सि पिक्चर सि अंगपनेबको स्वाइदना अमा हाइदोइनि अदु चिंगदा यावहरकान भोट खोमसिसिदा मितैसिंगदा ख्वाइदगी थीना चैबा ngamba नुपादो भोट कारे सि फिल्म सिनेबा लेरिसे अदुना मसि सेमदोक्ट्रि भावबुदी स्वाइदा मोइगी खुनगी चिपतुना सोमदा युम सानबगी जिंगा तिन पिरकपा अदु तोरकपा अदा सिदा खुइ स्वाइदा लोइन योंथोमनेबा अदुगा सोमदना मत्खरे सि हाइरुदिनेबा अदुना असिगुम फिल्म सि लाक्तनबिदमक्ता चिप्टेन राइट से मतम चाना लौथोकनबिदमक्ता मुप तौबा मथौ तारबनी मदु नत्रवा सिगी सिंग मसुंग तंपाक्ता लेरिबा मिसिंग सिगी मरक्ता अमना मदा ब्लेम तौनबसे मसागी चिप्टेन्स राइट से लई मखैसु कोपंग मोइना हाइनिंगेबको अदुना मसिगी दमक्ता मणिपुर गवर्नमेंटना सब चाबा कोई रूल्स ऑफ लॉ से सेमगा सिंगपोक सिंग खरा मतम चाना तौबा मथौ तायना इसमाइ थमसे थम्बियोजा तुम हाइरगा सुलाकपनदे अखोइ हुजि चिंखिदैदा मागी कनोसी मथौसे पांथोकपसे मसिनी पांथोकतबसे थोलई मैमसे मसे पांथो तारगदी एकता एनी अचौबा क्राइम अम थोगसो हिडेस क्राइम अम कमिट तौ तारगसो कस्टमरी लॉ खरने हेक्ता यासनबा अदे खर अकी अखंग पोलगा बाय फोर्स मनुंगदा अखोगी फोंगदोक पंगमदना अचुंबगी बॉयस रेस्ट तौ ngमदन हेक लोशनबा सिगी पोसिम लै तारगदी लॉ दो यौदा तारगदी
ozam akoi seri yam akai bisem lakadu maduna madugada back in many years mamang dagi su akoi zan su thambi digi ozai experience su si tum tawraga lakpi phibam su kum chathara kan dum lai sini kuthing jin bangam daba adagi di akoi gi lo lai ri hebe se kemta mawa lo daba gi type ta tawba sigi pot si masu adum lai re adu chieftainship ki su lai re aduga akoi gi group masa masa gi ni class manung da su mayam ure cho chanpur da so humari rak thule thengkhang akoi ni irang gi thokra matung sigi ubasi asumai lai re oza tomcha oza aru begi oina oza okay oza aru begi sei kano doina oza santi oina thambiro oza kabain thambini oza oza closing kano ni aina kano point na thamjani se ko lasagi chieftainship se masigi mo customary law ni naga bi sulai adagi nagaland sulai mizoram da sulai adagi arunachal pradesh adagi kai tare apagi meghalaya da sulai ba ada aru mega kalwa ko mizoram sulai am sing ko chieftainship se officially ki nei kare ko mizoram badi aduga kano na nei ba mani ga nei ba unofficially ne nei aduga every legi functioning se magi chief sine tawe ba adugo mohi khun se badi ate ba ada sikena jisi ko khun atopa ma se badi ate aduga dum ne dum ni ma le ba khun ni na ni lai ga na atopa khun ni adu khun ni chau thok da min bin na pule ma se hoga laga the same goes for kai tara ko nagaland also and it's calculation and then nagaland so my payba to ana chana khun ma se bala payba but whereas in case of manipur ya ko cookie is na any person anywhere the same way aba adu ni tampak ta taru so ko hauki boy kai se ni le ko adu mana paite boy hauki boy kai se mana same way ya han ba ta ko adula I suggestion that the chieftainship no to pahal tadi sentimental issue se kan lakadu male ko mo sati laksa bunna tadi mo sati laksa bunta tadi akoi metila ya hari botam tadi kan sensitive issue oida male aduna akoi sati ki ai opinion tadi ko kunche chauku padi aba adadi in the same village ko under the same head ai tare kingi muthogi makada aduga atopa mafum to bisidi ate tadi ya da bismana ati community ya da sumana moi community su masi as a rule jahan daba aduga mani ruga mena yam closely monitor tawba abadi register tawla ko na kundo adu register tawla matam da yam pagla closely monitor tawba si yam da ka lai si ya thamjani se aduna ka hatara customary no di kharwa tabya ro do sentimental issue or kaleba adu lai na thamjani se thank you kuina dei chatna la amdana koi hereditary chieftainship tang sentimental loiba part am su yaw gadam dana koi gi ground credit ging thok yengsin gi adugi adwagi relax to bai matang gono jan thambi sem nongai je oja thambi oro bagi na oja na ina jing ngose oja hoji ki leba chiefship abolition gi sti ek lei oja koi manipur gi na the manipur hill areas acquisition of chiefs right act 1967 na 1967 da pass to grubni kari gi dam ta mase yam kan enforce to do no habi de matam do palan ba government do madu gi sathara iba mo koi gi party da hang mata re let them explain Mizoram gidi yona masi keno tawre keno oja ko si khoigi taw chathagre moida hoji chip ki right che acquire tawre man compensation piraga similar diga topam na akoi na loin man haini je akoi afaba miut khandre na masi akoi gi irang nate kana thagalake makhung te pa ani ka thagalaga kana no bakoi khandu ji akoi na thadi ge thadaru to amade dum khangrane aduna part candidate thagat pe iba political party sing se asina matung dadi hojiki iran ji yengbiraga makhoi matik chaba ko makhoi ju khara kano tawbiyo ba masagi ko makhoi ge ticket committee gi phurkok tongan bang am mi thiraga candidate thagal ko targade makhoi ge upai sungle le roi adu natragana ikon electoral reform da nota haibse kerma nota na henba ta targadi madu election du chanaroi adu madu de lepi candidate sing ju khoi chai tara di vote le pa yaroi adna maina adugum ba thing ba ma leitri babudi election se art thoi aduga ta sengna hai targadi ngsa aina haibido nota sina masing helaba adu targadi adugi election do countermand tok thoga anoba election to yabagi yabadu leitri babudi khoi da praja se khoi upai sunglei leroi phana hai sa baidini mi je phagi phau pharoi to mokhoi ki ticket committee dugi phurkau tongon bangam da mina party ki ticket phangne abdi oja masidi ai thajadi okay thank you so much akogi leidiba akogi big or small categorized political parties singkina so koi thadoro ko matam se da mi hutse aphaba khala kanda leba ki interest thabak tawgada ba yam balancing oigada ba aduguma aphaba mi sakko thadoro na ta tara gadi ko issue je dum pam da ba thodo ko myam lai se dum asi witness oiraga leigini haiba form do adu su leire oja tum chan thambire
Yam nungai thank you so much ngasi ge khoi ge dialogue ki program asi besar ga bidon pung phan be damakta ikai khumne jari respected panelist ahumak oja tomcha oja hemchandra de oja santikumar notice video tv ge mai kai diki thakat phongdok chari ngasi ge ne de khoi ge dialogue ki program asi matang asi lojire hayeng su pumpham simakta da sun khoi soidana lamda base tho iba tongan bai susi gi matang da khana ne bitan ja do khoi ge dialogue ki forum na buduna lakche ge mi yam sung soi soida meeting ta bi pumnong pumukana khurum jai